Ovdje je zasijana sorta kraljica gdje imamo u pokusu tretirano sjeme sistivom i kraljicu koja nije tretirana zbog kontrole. Na sorti kraljice tretirano sistivom nismo pronašli nikakve simptome, dok smo na sorti netretiranoj pronašli prve znakove septorije već prošle godine kasno u jesen. Prilikom kontrole razvoja korijena u jesen primijetili smo da sjeme tretirano sistivom ima robustniji i jače razvijeni korijen u odnosu na biljko na sjeme koje nije bilo tretirano i već u jesen se vidjela blaga razlika u sklopu i načinu razvoja biljke. Moje očekivanje od sistive su da, pošto bude se ovdje radilo samo dvije zaštite, znači zaštita zastavice i zaštita u klas, da bude prinos u najmanju ruku isti, ako ne i veći od onoga gdje je rađene 3 zaštite. BASF. We create chemistry.